Ladies and gentlemen, put your hands together for Clapton Kibonge. Tugiye kwakira Ramjaane. Bakomeje kuvuga ngo ni pasiteri, ariko nawe ibaze pasiteri ubwira ngo Yesu ashima kuvuga ngo ntaribi. Pasiteri we, mugore wari hano mumuha amashidi. Yaje ngo kureba umugabo we. Ibaze umugabo we nashi imbere y'umugore. No mu rugo urashya. Abana nibamara kuryama murajya ku buriri ushya. Mugere muri Amerika ushya. Ni batatu nyine bwo ntuzongeraho. Genda umwana wa pasiteri, bafite ukuntu abapasiteri bari proud y'abagore babo. Yarabago bakunze kuba bafite abagore beza, uretse ko Ramjaane we ntago we ari mwiza. Ntago ndi bucumurire kuri stage. Ndavugisha ukuri nzaje mu ijuru. Uwa Ramjaane urumva iyo bari kwakira abapasiteri agera imbere akavuga ati ngiye kwigisha ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko nyigisha ni kumwe na madamu wanjye, nahaguruka umurebe n'abana. Haguruka we, twimagine kuri umugore wanjye nubwo ntakwemera. Haguruka senye mu izina rya Yesu. Katika jina uri guhangana n'umwuka wera, uzagukubita urushyi. Ngayicare twongeye tubikorewe neza. Reka mbereka madamu wanjye nawe twazanye yamperekeje. Haguruka suza. Ngahicare. Akiyazanye n'umugore mubi. Haleluya. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Kubera umwanya muto sindi bubereke madamu. Umwanya yituba mutoya. Reba Emi sinzakwibagirwa. Nkizamuka inkuru mwakoraga mwana. Ndi kumwe na Riderman na Social Mura. Bakavuga ngo Riderman na Social Mura bitabiye event. Ndi hagati. Muri ya mwana w'amabyi mujye mukora y'inkuru. Amabyi ku gihe. Andrew Kareba agomba gutumira umwana w'amabyi akinspiringa abana bagenzi be, akavuga ati nahereye ku mabyi. Urumva? So uyu munsi rero twari turi kumwe na Ramjaane njya mu rugo iwe. Abana be banyita Hori, are you there? Yasinziriye. Vanessa, come here. Brahma, ntago nari nzi ko nzikwana n'abana. Aba bavuga Icyongereza, uwanjye avuga Igifaransa. Uwanjye ntitujya duhuza. Amashi uyu niwe mukuru. Tutwana tutunyamerika. Muri tunyamerika tungahe? Batatu. Aba bana uyu niwe mukuru niwe upfa kuvugamo Ikinyarwanda. Ariko ukuntu banyita nabwo ubwabyo ni ikibazo. What's my name? Umuturanyi. Banyita Proje. Nitwa umuturanyi. Ngaho uvuga uvuya. Vanessa, ibyana byo kwa Ramjaane n'ibyana byo mu bakire. Nabigura ice cream birayibika man. Narahita yiriraho. Ntago ari sure yuko ejo se mba nzayizana. N'abana bo mu bakire kabisa.
man cyokora umwana nzakurikiza nzamujyana mu cyongereza. Uzi ko nigize gukererwa na Nera mujyanye ku ishuri. Iyo ukerereho umunota umwe ujya kuri office kandi ni igifaransa gusa. Tugenda n'abandi babyeyi, umubyeyi akajya cyo Jose kwa nivandi shobora. Umwana akajya mu ishuri. Pangisi Jose nawe komeza mu gifaransa. Nahasigaye nge n'umumotari. Ikimotari bari bahaye umwana kirakererwa. Noneho twebwe uko abantu bivuga basobanura ibibazo byabo, twe twavuga ngo nta kibazo babanza. Twebwe twigira inyuma. Cyamotari nanjye ndagishobora ngo kibanza. Sijyayo. Ngo njyewe ngurumva njyewe ngo nawe ndimo kumanuka ngo sopeterade. Okay, igamo kangahe? Garahari. Noneho hari ukuntu yavuganaga ababyeyi atari kureba. Ayigize gutya abona ni ngiye. Kibonge bonjour. Navuga bonjour. Sasa ngiye ahangaha rero ibikurikiyeho ni intambara sasa. Sinzi ibintu yambajije ambaza ku mwana, ndambwira nyina nibwo kimumpereza. Nera zankoze isoni ndi umustar man. Ibaze ko namujyanye ku ishuri ari konji, itangazo ntararisobanukiwe. Ishuri rihenda. Tom Cruise Neri Misago abantu benshi babakire navuze ko ndiyongoza kabisa. Ku buryo ari umukire wambonye umwana wa yigano. Ndamureba nawe ndiyemera. Oya yigisha hano. Agasuzuguro. Abana baramjani baba bari kuganira nawe yajya kugenda I love you ibiki byose. Ahita nibuka papa. Papa ntarambwira ko nkunda. Yambwiraga ko nkunda ariko nkubita nabwo ntabivuge ngo ubona nkwanga wa gicucu. Ramja jara nkwaki. Mwakire kinyagasani. Murashaka old school. Nakakaririmba. Tugiye kwakira Ramjaane rero. Nabasekeje umugani wa Rufendeke. Ngo ariko ngo ndasetse. Okay. Tugiye kwakira Ramjaane. Tutaramwakira ni imodoka yari afite atarajya muri Amerika. Okay, icyo yari afite muri iyo modoka ni kwigurira mazutu. Niyo baga bamutije. Ramjaane twajyaga kuri dodane kubera ubugufi. Nago yatandukanye nga dodane na zebra crossing. Ko byose babishushanyijeho umweru akambwira ngo Musa so kureba ibyari byo. Nkamubwira ni dodane. Ngo fata urwo rugi rutasigara. Yabaga ifite urugi nyine ku buryo yicekaga ihita ifunguka. Ku buryo umumotari ashobora guhita yitaba Imana. Reka umugore warahari. Kano gusebya umugabo w'abandi. Umugore we yasohokanye ejo bundi n'umugore wanjye. Uwanjye urumva dukundana gisirikare. Abo bakundana kinyamerika urumva bafite n'utwana tutunyamerika. Barasohoka basoje ngenda na Ramjaane twibereye muri mu hoteli turi kwiyakira tugikora mu biryo gutya. Barahamagara ngo tujye kubacyura. Ngira Ramjaane ngo we iyo mikino sinjya nyikina. Ibyo ni ubutesi bwira umugore ataha ashaka igisubizo. Ngona you my husband we. Ngira Ramjaane nawe twabanye man. Imyaka 7 urahindutse Ramjaane. Mpamagara umugore wanjye. Nambwira nawe uri mu bintu by'ubutesi. Urahaza aho wankuye mufate moto.
umugore Ramjaane arabyanga bafata umugore wanjye Ahamagara akavatiri umugore yarabyanze nyine akavatiri yibaze ko umugore yavuze ngo nubwa mbere abonye imodoka itabamo AC reka twakira Ramjaane amaboko hejuru induru Ramjaane tukora ikiganiro. Welcome once again to the Ramjaane Show. Oh yeah, man. Tabaseri. Okay. All right. Turi kumwe rero. Ushe ku giti cyawe. Yawe! Mwarakibaye imyaka 8 ko mwibayirwa vuba. Mumeze neza. Ntabwo nkoresha icyongereza kugira ngo mpamvu z'umutekano. Mujye mukora cyane kugira mujye kugira abantu bakora introduction yanyu, right? Work hard. Nanjye nje kubagira inama kano kanyu. Kora cyane habanziriza umuntu kuri stage, right? The same way Clapton. Amashyi kwa Ramjaane. Wow. Samahani kidogo. Wahamagaye Ramjaane? Wahamagaye Ramjaane as a comedian or as a pastor? So wagarutse nka pastor niko numusha muri interview. Nawe ubwo ntago yizera ariko. Ibuka neza. Abanyarwanda koshya Kinyarwanda mumborere service, right? Muri iki gihugu tubayemo service ni ikintu gikomeye cyane. Mfite umugore n'abana 3 kandi bazi ngo ndi icyamamare. So listen. So mumbabari service ngiye gusubira hanze noneho banyakire nubwo mutaba munkunda mu pretending ko ndi superstar. It's gonna pay. And then nsubira muri America nzababwira narababwiye mwanga kwemera. So mukankorera gwino hano sha. Mwumvisha amafaranga kura sha. Ubune naje akagatebe kavana nge nago nicara. Merci niwe byishune naje nka bodyguard. So Ramjaane yageze mu Rwanda afata inzu hariya ya miliyoni 2 kwezi n'imodoka n'ibiki byose. None numva nge ntacyo ndi gufataho. Ubwira Ramjaane akazi gasigaye utaratanga nakaye. Ni umutekano ndavuga ndimo. Okay. Ahantu hose tuba turi kumwe. Ngiye gusubira hariya. Murabinyemere ko muramuha iyo service, right? Just service. Ndi umunyarwanda mugenzi wanyu, right? Unyakire nk'umuntu wakiriye umuntu ukomeye, right? Ye no kwakira mu cyongereza. Good job. N'abana bumve. Ikibazo ni nkwakira neza nyuma ntusetse. Madame Ramjaane umugabo akigera kuri stage cyura abana. Ibintu bigiye kuba hano. Bamenya waje se. Ego komana yanjye. Asubira ubona nyaksando tubwisa we. Yes way. Ladies and gentlemen, we are going to welcome a superstar. He has been in America, but he's a star in Rwanda. Mr. Ramjaane! Nagasani wagasubusane umuye kucyaha cy'ubusambane kera yibera kisangane nakunda gucoma marijuana none je namujane niwe ricayi cy'amadani aba Kigali paka bu aba DJ wow, thank you so much. Yeah. Ega mwana mataratara nakwambia riso desha. Petit kamata.
Sawa, asante. All right. Dena ngonje muri angle ya comedy nje muri entertainment, right? Nje kubigisha indirimbo. Icyo muravuga muzamvuga ngo ni. Sibyo dusubiremo ngo ni. Okay. Uwabatije Yesu niyo ha. Amubatiriza muri Yoroda. Nyuma ajya mu gashamba kagetsema. Samaha. Amazina yanjye nitwa Ramjaane. Ninywera icyayi kimwe cy'amajya. Abana banjye bitwa Banyagasa. Amashanya ari he? Yes! Bitangiye kuza. Hanze ngo ndashaka bitangiye kuza. Where's my wife? Akusha. Wait, Babylon. Umugore wanyu ngo? Yeah. Umugore wanyu ngo sate? I'm not getting you. What are you saying? Yeah, I just want to share my story. Yeah, sure. Yeah. So let me try to use English, my broken English, so that our diaspora family will get something right. Yes, we. Tuzamure abantu hano bize. Abize. So hari n'abantu batarishobora ko bize. Abize. Yesu Kristo. Musubire mwe amagambo mwami Yesu. Ndi kubeshya. Abize mucireje turebe. Abize ikaramu igura 5 bacireje turebe. Abize muri école primaire do. No, nago tuvuga abana nyine école de parents blablabla. École primaire do. Bashira hejuru. Twavuye kure turi benshi. École primaire do. Twajya gutangira ishuri bikagenda gute? Abandi bana babazi n'imyaka yabo. Tuwe kugira kujya mu ishuri banza gufata ukuboko kugira gute kugira gukora. Utakora kugucuka vuga ati ntago ari wagize imyaka tu. Dada yangu iko hapa. Tuzari bakamubirere. So abantu hano nkuko bavuze ndi pastor muko mamashimana Imana ihamagara umuntu meze gutya kukitagwa hamagara wowe ndi pastor ubihemberwa wabyiza kana bihemberwa ndi muri vacation kandi guhembwa kuko ubutumwa bwiza ndi ku murikano kandi tujye kubati bando hano bashaka kwakira simwe ibintu mukiza mwese muriyo aho muri mubanze murebe neza na mutanyeganyega abantu twize nabi Imana ikunda abantu bize nabi cyane ari ukuntu twigaga tugakopera utarakopera na shireje turebe serious let's be honest utarakopera na shireje turebe okay uzi ko yakopera na shireje turebe noneho uzi ko yashatse ko bamukopeza bakamwangira abajinga banze kudukopeza barihe n'abapompiste abajinga bro twagiraga mu bintu byitwa imihiriko ntabyo muzi formule ya peripipede ntabyo tuzi hari umwana turutse hariya watsinze cya leta wajya kumubwira ati wambabarire wametse promotion mudide wanibuka ni bande muri cyari bato mujinga yanze kunkopeza Imana ingirira neza njyana muri Amerika nsanga yari isudi ariko ngarutse bwira mugeze ngarutse hamusanze he ntabwo atari ko Imana igira neza nyana yimbwe yanze kunkopeza ariko danyisanze niri kunshira amavuta mu modoka Imana igira neza banze kudukopeza dore hatugeze. That's a miracle, right? Abana bange tugiye gusura bajyanye mu cyaro kushafita abana ariko Holly is already asleep. Oh baby girl, come here. Abana bange come on, don't be shy. Nirumva yose nyine byana mwabireze nawe va yose. So
ari daza vuba cyane ku diaspora. Honestly hari ikintu mu byakire kandi ntimugire ngo nukwiyemera. Ntimutekereza ngo nukwiyemera. Dukunda u Rwanda, dukunda ibyacu. N'umuntu uzaga kubwira ngo yibagiye iby'u Rwanda azakubeshya. Ariko recently twagiye mu cyaro gusura mama aba mu cyaro kandi ahantu heze Kayove. Abana bajya kuri toilet. So abana barambye bashaka kujya kuri restroom baragenda bagezeyo Holly ahageze yanga kujya kuri restroom. Mama warahamagara ngo ariko abana babareze ute mwana wa umwana ari gusaba ibintu akanga kubikora. Ndagenda baza Holly, what's wrong? I'm not gonna use this restroom, I'm gonna hold it. I'm gonna hold it. I said why? Niho namenye why. Abanyamerika hari ikintu cyitwa ngo restroom hano mwitwege tukita toilette na wese. There's a difference between restroom and toilet. So restroom is a place where you go and rest. It's a restroom. You go there, you spend 20 minutes chatting on the restroom, right? Kandi ubushakashatsi bugaragaza ko abantu benshi hano when you go muri restroom mujyana iki uzibeshye cyane muri toilette ujyana mu phone yawe izagwamo. Hano rero naje gusanga ntago bafite restroom, bafite gym room. So abana bari no, I can't do gym anymore. That was first experience. Ati bano bana sha mwaratese ikindi bene data ba diaspora hano mana yanjye abantu ba diaspora bene bacu bari hano bashire hejuru turebe abashe kudushyigikira. Yay, ladies and gentlemen, give up to our people. Batutse mu diaspora bakomera amashimeshi cyane ariko amashimeshi watutse mu estate wanjye Texas, Houston. Texas. Yeah, that's watutse he mama. Vancouver. Can you? Nanu my pronounce nga Vancouver. Memva ngo Vancouver. Muturutse grand frère. Burundi. Choju turi hose. Abandi bantu ba diaspora. Sonia uturutse Biryogo. Mugira ngo diaspora ni hano hafi se. Ikintu kiranga we. Muturutse New York City, baby. So our diaspora rero hari kintu nabanze yesi ndi mu diaspora mukaza after 5 years wananiye no kumenya aho utuye. After 5 years babyita ngo baba mwabo mwabaginga mu myaka 5 munaniye kumenya aho mutuye, ariko muzi kuvuga Wyoming, muzi kuvuga ngo Pennsylvania, ariko nabajije umuntu ngo utuye hehe ngo I'm not sure. Utuye he? Kegigi. Where? Kegigi. So hold on. You can spell Schwarzenegger. You can spell Wyoming, Washington, ariko kagugu ya kunani. Kegigi. Ubundi turi muri restaurant turi kurya. Barambajije urafata iki? Njewe ndi umunyarwanda rwose nyangihisha na mfite na programme muri Amerika muri Texas ni homba yitwa ngo ikinyarwanda is awesome. Nigisha abana b'abanyarwanda. Abanyarwanda babyariyeyo ndigisha abana babo mbigisha ikinyarwanda kuko umuco wacu ugomba gukomeza ukayobora. Mukoma amashyi ku kinyarwanda. Ndi muri restaurant aho ndicaye ndatuje. Urafata iki? Njewe ndabizi ibyo mfata. Nabayeho nabi. Nize kuri école primaire do. Sinshaka kubavuga do bandi toka kure école primaire do ntago nshaka kubavuga ku mpamvu y'umutekano ndakomereka yo mpibutse ariko ngashima Imana amen. École primaire do sinshaka uhongereho wowe wahabaye ndabeshye. So turicaye urafata iki? Ndafata burusheti iyihe umwijima unshireho umubiri unshire na zingaro simple tipe imyaka ine yaramaze hara muri Amerika bagushireho iki I don't know but I think I'm gonna eat brushette. Okay, brochette yihe umubiri rero yawise ngo I will get a body umwijima and the darkness
and zingarira mucanga and kangaroo 5 years wibagiye Kinyarwanda toka kure mukajya mubesha. My wife is so beautiful. Kimwe kintu cyantunze kubyara abana b'abazungu hariya. Mwabonye abazungu? Mu gitondo barabyuka bakaza bakabwira, "Daddy, I love you. Bye. I'm leaving." Bakagenda. Kimwe mu bintu cyankanguraga mu gitondo yari kamba mbere. Igihe cyose najya nkabwira mama I love you, yambwiraga ati hold on. Bakoze pipi. Kuko nazaga mfite esprit yo gutuza nyine muri nge, right? Ariko icyo kintu cyampinduye ubuzima. Umwana akaza ka, "Oh, Daddy, good night. I love you." Mu gitondo akaza, "Daddy, good morning." Icyo kintu muzabyara. Abasiribateri bari hano bari he? Bari he? Bob. Bari he abasiribateri? Okay, abantu bubatse bari he? Bubatse hano bashira hejuru. Toka kuri ntago mvuze kubaka inzu. Ntago mvuze ikibanza. Abantu bubatse bari he? Urubatse. Waratangiye na fondation. Twawusi turi kuvuga urugo. Ariko abantu ngo mwapinze ngo ntago ndi pastor, right? Ntago bingaragaraho. Mugiye kujye kuzima mugiye kubeshya. Ntago bingaragaraho. Biri kungaragara, right? Washaka ibitangaza ntacyo nkora. Nanjye ndagikeneye kano kanya. Honestly, ntago nimufate ko naje muri comedy. I just came to greet you and to love you because I love you and you love me too. If you love me, clap once. Abanyanga mugiye kuzemo. Merci ngino hano. Ngona nguhindura ubuzima sha. Merci ngino hano. Tujye kora icyo bita ubwiza abantu kuri nanjye ndabana mvugije ukuri. Kubijyanye. Ladies and gentlemen, nagira ngo dushimire Merci kandi nshimire n'abantu baje gusupportinga. That was it's like numvaga ko ngomba kuza gusupportinga Merci. Hallelujah. Uko birava ngo Bibiri yava ngo dushyigikirane. Right? So byanditse mu basiribateri babirebe neza. So Merci tujye kukuremera. Tumuremere. Aba diaspora bari hano bari bagenzi banjye. Murabizi byo tubona amafaranga turayabona. Please mureke kwirya. No, honestly, ikintu kigaragaza aho umuntu yavuye naho yageze ikitonderwa n'abanyarwanda. Reka tuvugishe ukuri. Uko navuye nahandi ko ngana. Imana ntiyakoze ibitangaza. Nagutse mu mubiri naguka. So none se ba diaspora batajya kugenda. Okay, njewe aba diaspora bari hano nje kubaha microphone. Amadolari yanjye 200 nahita njya guha kano kanya. Ibyo ni 200 kumuta kumya macisho. Ubundi ni mwebwe nahoze nshaka ko muzajya muperforminga. Abandi ba diaspora nabonye hano mumbwire uramuhangaye. Duteza abantu imbere. Mu frere iki ni igihugu cyacu. Urumva twakimenekeye amaraso turasitara abandi bararashwe baragira gute none mwege turagushyigikira mu izina rya Yesu. Unatangaye. Hallelujah. Fundraising. Okay, ako ngenda gwa kuri zere uraza kuyamuheza kuri. Okay, yeah, zero. Amadolari 100. 300 arabonetse. Hallelujah. Bavuze ngo nako ndi pastor shaje gukora fundraising ari undi. Thank you very much. Ari studi baraza nyuma aratanga 1000. Yeah. Ari diaspora matuka gatoki. Mubahagana he sister? Nyamira. Biryogo. Diaspora ngurifata amafaranga sha. Ngurifata amafaranga. Abandi bo muri nimumishe. Esther uri he utatanga ngahe? Abantu baze kureba amafaranga ego. Amadolari 300 arabonetse. Abantu muzi kureba inote nzima. Uwicaye n'umu diaspora mukoreho. We muzakizwa gute? Twege BJ urumva. Uwo Murundi mureke muhitike. Apana ndafite. Reka nguhitike rata. Ndafite nanjye. Urafite. We yavuze ngo pale Amerika byose umubiri napa nyuma. BJ. Lakini BJ tuko tunatafutisha hapa nyuma. Naenda kwa 10,000 na kibazo.
I love you imana iguha umugisha abandi bari he toka ntabwo uri diaspora ende DJ Sonia amadolari 1000 arabonetse ngaya n'izina rya Yesu fata abandi mwakore we abadiaspora muko wapi araha mva imana yabahaye amafaranga muyatange mu izina rya Yesu akira les éléments de tableau périodique ngahe n'amadolari 50 ni 50 sha ayuhebwa kwezi ayazanye no madolari akira sha mu izina rya Yesu abandi bari he abandi diaspora mutanga amafaranga murakorera amadolari basigaye bashyiraho rwabugiri ijana amadolari 100 akira sha undi fisi ari hehe tabazi fisi ari he arankwebye ndayagushakira mu izina rya Yesu amina mumbabarire dutindeho gatare ko turemera umuntu amen umugore wanjye ari he Nyagasani kuki wemeye ibintu ko biba ku muryango wacu tugiye kuvina hadusabiriza twari tuyafite kubera amagambo yanjye nkozeho ubu yuwaye mama yaravuze ngo umuntu uzakwica none dore urugo rwanjye raswenyutse madamu utapana ngapi tukore mu kwizera madamu mugore wanjye kamubereke ndaje umva mama pasteur tutapana ngapi si maturo yote fisi ari he fisi uratanga ngahe tukuremera turaba diaspora imana duha amafaranga kandi nawe urayafite uriya mwana reba ukuntu uhagaze akeneye ubwiza bw'Imana ukeneye angahe ya amadolari 50 amadolari 50 n'ibihumbi 50 mama pasteur tutapana ngapi leo Esther arabanza atangaye aba diaspora ndabazi turava hano tuyatanze Esther turatanga ngahe ariko mwe amadolari 100 kuva kwa Esther Onel okay hari umuntu uri Marene wanjye ari hano Marene n'umudamu wanjye na murumuna we bari hano uratanga ngahe 1000 $1000 we uratanga ngahe sheri nako sheri wa murumuna wa sheri aba bantu barimo barakinira mu bintu ndi gukinira amadolari 200 bari kwandika amadolari 200 okay kumvikana hano mfite umugore wanjye ntago avugirwamo attention je suis pasteur wasizwe amavuta mwihangane mama pasteur avuge mama pasteur mu mafaranga dufite amaturo ari rebaho cyane ari kuri konti yacu tuyarekera Imana samaturo turatanga mangaye gushyigikira Merci 200 so 200 naguhaye 200 navuye mu rugo rwanjye ahubwo abana bo nta kintu babivuga munyibutsa abandi ba diaspora turava hano tuyabonye we rugaje ukuvuga amakuru y'Iburayi byanze bikunze na currency yawe umufuka urimo currency zose uriya yandimo mwihorere nawe twibagiwe inde rugaje kari bamwe turagukunda cyane nkunda ukuntu utuma abantu benshi bashya harimo murumuna wanjye wahiye kubera wowe kumuha fact akazigendera ariko agashya ariko kuri uyu munsi turagaruza mu izina rya Yesu Fari Merci rero aya mafaranga bagiye kumuha azayagura imodoka ngenda mwishyura parking y'uwo mwaka It's a joke kubera ko nta modoka afite ariko muri iyo gahunda nta kibazo it's okay reka tureke kwirara twe ntago turaba diaspora Merci ni petit frère ndamuyumwe 30 wow ako Fari Merci hano hari aba diaspora benshi batabonye ariko kuri ubwo buryo bagomba kubabona nanjye nzaguha $50 n'abantu babiri abana ba diaspora $50 lakini protokole no kuandika niko na $100 kwifata amafaranga sha kwifata amafaranga ndako fata amafaranga yatwara sharisu yatwara oya sister munaishi wapi ariko DJ tara munajagarika ariko usiko
harya mani amahona ageze kurangaye. Kamata peti. Kamata barikiwa. Barikiwa. Harabandi Alisudi ngwino dushigikire. Alisudi nangahe buriya ra? Alisudi cyo gushigikira umwana. Uyu mwana rwose. Uyu mwana kumureba gutya. No ku kibuga cy'indege aragituriye. Ariko ntihere yagira ku muryango. Muyingurire. Ariko twagira amahirwe kugendamo. Aha, ni ngapi? Ramjaane ni umupasiteri, right? Uri umukristo. Kandi azi kubwiriza pe nabikunze. Ngende umuyisilamu. Muri Islam batwigisha yuko iyo ushaka gufasha akaboko k'ibumoso rikamunya k'iburyo cyo katanze. Okay, hano turi muri Gens. Niko mbyemera. Kandi ahamagaye mu photographe kubantu ufata ifoto. Ego sha. No. Wow, Bwana Yesu asifiwe. Mamenyaga madamu wenu utanze amafaranga. Guys, we so thankful. Icyo nicyo bitango gushigikira. Amakipe yacu cyane. My sister-in-law. Bamenya nta kintu azi. Bamenya. Alright, so thank you so much. Kandi mwakoze cyane. Abantu batamuhaye kwa kundi kuboko kw'ibumoso kugira ngo kw'iburyo mwibwirize gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Right? Ari code. Sasa muri Bible hari umugani w'umukene watanze ngo uduceri tubiri ngako twa dufite agaciro ngo kurusha ayo madolari yanyu 100. Merci. Ariko umukene nta kintu yigeze avuga. Amashi menshi cyane. Ako twumvikana. Umuntu aramazira note mukaritaza kazana ibice bibi. I love it. Guys, thank you so much. Merci. And thank you for coming. I love you. And thank you for coming. I love you. And God bless you. And amashi menshi cyane kuri Ramjaane. Bivuga mu Cyongereza. Amashi menshi cyane kuri Ramjaane. Mu Cyongereza nako mva hano. Put your hands together for Ramjaane. Ngaruke se. Vuga mu come on. Ngana ngo mu diaspora man babivuga gute? Applaudissez pour Ramjaane. Turacyakomeza muri show. Acicara rero mujya acicara nanjye ndashaka umuntu ndemera. Nta muntu udafite ukataha cya parking yagoranye. MC Nario. Uyu mutipe ntago ajya aryama. Nari utasanga. Yes, ashimwe cyane first of all. God bless you. Merci, ashaka kugushimira man. Since day one. I want to thank you. You've done a lot. Ndibuka turi hahandi cyagihe akubwira ngo tuze hano. Kuva waza hano n'ubwa mbere mpaje. I'm happy kuba hano kabisa. Now, hallelujah. Umugambi wanje urakomeje hagati yanjye nawe. Reka ngusupporting man. Turakoze cyane. Hari nandi? Uretse nshyire mikoro hasi zitambangamira. Wamenya ntabwo ushinzwe kuyabara. Wemi
Emi ngwino kuri uyu mwanda hano. Merci. Merci. Nta muntu ubona amafaranga ngo agire ibibazo ndakwihaye. Aha, turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru. Abakomando ba Yesu bo ku rwego. Turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru. Uri generale se? Hoya. Uri koroneri se? Hoya. Uri sajenti se? Turabakomando ba Yesu bo ku rwego rwo hejuru. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga